tun hai khan India kama state pakhat atangin chinchin dang dai tak khria tur a oma chu chu chung kopa ber ngai thu nia kerala nu patuak khat chu an ni nan thak danglam nuwa ami pa jok zahat chuan naw pai ta tlat maya naw ne mai thaidin huna ading ta de mai ni kumsom ni pakhat mi zia paval le akopui zahat kumsom ni pathum te hi kumthum liam ta vel khan anin tonga nu pa nia fanei hial ten duwa paval hi apian te chuan mi pa ania tunai ro mei chia ani to thung zahat ro chu atira mei chia apiang kha tuna mi pa in siam ve to thunga ma se zahat hi mei chia in siam ma se apian pui ami pat mei chiat na aza mo ro chu ti dang lamin om si lawa alanda na mi pa ang mai ni ma se now apai thei ta tho siani zia paval le zahat te hian photoshoot an neya an thalak hi social media an pholang ta ngala an thalak hi a viral ta an chanchin hian ni nga event te a hlot ema transgender actress S nega chuan transgender te hian an mekhin pui te ang bukin dikna chan ro an nei ve a chung ko din hian phu ve nei tin a soya India ma hian transgender hi makta tuain ivel omanga churan nia activist phe chuan hei ai po hian an tam niin an soi kumsang hida sompali khan supreme court chuan thu chua siaming transgender te chuan mekhin dang te ang boka dikna chan vo an nei thu an soi heng he khovel chang tang zera sualna pung zera hetiang chanchin mak tang dai tak tak te po hi amak lo tel tel zok yalo me